laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin الأحد الصمد المنفرد بالجلال والجمال والكمال ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في مواصلة هذه الجلسة في هذا المكان في هذه الأمسية بهذا العنوان: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. ونقول بالله تعالى التوفيق وعليه التكلان، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه جل وعلا ويرضاه. أريت الله تبارك وتعالى أن جولين لارن صلى الله عليه وآله وسلم أري أن سيرالي جوكي تقول أو سلسلة أو جنة وني الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي وني جاب والدكنا غنغل ونند لاندي لكي نيولور كيكي أري فقرة تمو أو جلسة ندير جنة وني بيان بعض جهود العلماء العلم وخدمتهم لهذا الدين، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا خالصا متقبلا. هرأي يوتنا هنا وقت ترتيب بيدو كرمكو بأتيب في واو بيسي نرد كوادي ليس الفتى الذي يقول كان أبي ولكن الفتى الذي يقول ها أنا ذا. سكا ونالي wi'o hari baba nganno wakkili, suka on ko wi'o hino lammi do wakkili. si en darti tinnare ɓeɗo yawtunoɓe moƴƴuɓe, en darti tinnare fewndiɓe ɓen, en taway goto fof e fewndo muɗum on si nunɗama taway hino konte ko o waɗi kon tinnare wonande kaɗo dina allahu tabaraka wa ta'ala. tinniɗo noon yeddantake ɗum ko waɗi jalla wa ala o wi: wama taf'alu min khairin ya'lamuhu llah. o wi aya go: wama taf'alu min khairin wama yaf'alu min khairin falan yukfaru. o wi kala ko ɓe waɗi e moƴƴere joomi men kañum yeddata moƴƴere, hay so yimɓe ɓe yedda kañum. kanko moƴƴere sa waɗi o marante ɗum, sina an bonni o bonnata kanko. ko waɗi wama kana allahu liyudi'a imanakum, joomi men o yeɓata moƴƴere moɗon nde. ko ardinnoɗen ko ba'du juhudi nawawi al ilmi rahimahullahu ta'ala. sikke wo ala si en jantike defte seeɗa ɗe imamu nawawi waɗi, ɗum ɗon tindinayi en andugol kana lahu juhudan jabbara. hiɓe marno tinnare molanande li khidmati hada din. summa non almujtahid, summa alladhi sakhara umrahu li khidmati din, hada yanbaghi an yu'rafa qadrahu wa makanahu fi hada din. ka tinniɗo elti murdam mum kurkanagol ka dina, hino handi e andede embere makko e nokku makko e nder ka dina. ka ɗum hana mo hani ara nun ɗum hino jeeya e juhud al-allama abi zakariya an-nawawi rahimahullahu ta'ala nde deftere nde ɓe windi wiyetende al-minhaj fi sharhi sahihi imami muslim, hinde andira sarhu nawawi, ni nde ɓuri andirede. kamɓe noon ko ɓe innunonde ko al-minhaj fi sharhi sahihi muslim. nden noon si en darti en taway ko nde mujallad 10. tinnare no ɗo ka ala ɓayri neɗɗon ko si jangi si winda.
si a yii tun neɗɗo windi a yii taw yangiiɗo o jangi kamo janngano winda nden ɗon komo jallan sappo saniyan hino jeeya e batte tinnare imamu nawawi wonande ka diina almajmuu sharhu lmuhaddab lishayrazi imamu shayrazi kamɓe waɗi almuhaddab fi madhabi shafii nde imamu nawawi janginde ha gayni ɓe maaki ɓe sharhaynde sharhu mo tawata ɓe attaka e mu'um goɗɗo artata ɓaawo waɗa wa ɗum si ɓe addi ɗum ka muqaddima maɓɓe lil majmu allahu subhanahu wa taala ko waɗata kon ɓe fuɗɗinde sharhude ɓe sharhi ha ɓe gayni fiqhul ibadatu on ɓe ari ka muamalata ha ka kitabul buyu babu riba ɓe feƴƴini ɗon ɓe gayintanoti nde kono nde foppu mayre ko nde mujalladu nogay e tati ko karamokojo goto misrayankejo ari gayniti ko ɓe heddinno kon ala min walihi e laawol ngol ɓe fokkitirnongol asendidirta ɗum ɗo tindina ala juhudihi wa khidmatihi li hada din ka salisan al adkar lil imami nawawi nden ko mujalladu goto karamo koɓɓen no sharhinde sharhu labaɗo wiyeteɗo fathu rabbani ala al adkari nawawi nde ɗo futuhatu rabbani madu rabbaniya ala al adkari nawawiya hinde sharhatele mujalladu nayi kono kamɓe koɓe waɗi kon al adkar hinde mooɓi kala ko julɗo hatto jinni jantorde taguɗo on jalla wa ala nden kan no tindina juhuduhu wa khidmatuhu li hada ddin rabi'an woni riyadu salihin riyadu salihin ko imamu nawawi waɗinde ko mujalladu goto nde nde heeɓi qabul ladal umma jama on weltorinde jaɓɓorinde nafitorinde nde sharhama sharhuji ɗuɗuɗi ina jeeya e ko nde sharha dalilul falihin ala turuqi riyadi salihin e bahjatu qulubi al abrar sharhu riyadi salihin woni salim bun idi al hilali e sharhu riyadi salihin de cheikh muhammad ibn salih al uthaymin sharhi ino ɗuuɗi sharhu mayre tigiri riyadu salihin no jeeya e batte imamu nawawi e kaɗo dina khamisan woni rawdatu at-talibin ko nde ɗo woni talkhis madhhab imam shafii ɗon ɓe jillaɗo madhabuji goo koko jicci ka madhhabu kon ɓe addi ka rawda nden ko mujalladu jeetati ɗum ɗo si tindinay tinnanagol ɓe kaɗo dina e wakkilagol ka hikkiti ɗon jeegaɓire nden woni minhaju talibin nden ɗon ko mujalladu tati nden ɗon kadi nden kadi ko fiqhu on jokki tentini a shafi'i o jeeɗaɓire nden woni at-taqrib wa taysir lil ahadithi al bashir an-nadhir nde ɗo kadi ko mujalladu goto ko nde ɗo imamu suyuti sharhi inni tadribu as-suyuti fi sharhi taqrib an-nawawi nen ɗon imamu suyuti sharhi nde ngari e jantagol ɗe ka muallafat imamu suyuti jeetatire nden e sakkitinde nden ene suɓiɗen ɗen naaɗe ɗo tun imamu nawawi windi ɓe windi ko ɗuuɗi kono ko suɓori ɗen ɗeɗo ko fii tun haa ka yiiren batte maɓɓe tinnare maɓɓe himme maɓɓe kaɗo dina hiɓe waɗi wonde ɓe ninde irshadu tullabi lhaqaiqi ila marifati sunani khayri lkhalaiqi nden ko mujalladu ɗiɗi inde yewta fii ko ɓuri ɗuuɗude mustalahul hadith e ahadithu rasul alayhi salatu wassalam ene ɗeɗo jeetati wootere pette yonaali ko tindina himme ɓeeɗo e yiɗugol ɓe kurkanagol diina no yoni ka ɓeeɗo ɗen suusi wi'ude faandunde ɓe ko bonnugol diina e yeɓugol diina en suusa ɗum ka fii hon ɗum batte on hollaali en ɗum en tawaali ɓe ɗo ka
ko batte on tawɗen batte on kon ɗum holli en waɗɗo ɗum wakkilanagol dina jogoɗen ɗon go'o hikkitiɗon ba'du juhudi imami ibni hajar alhafid rahimahullahu ta'ala ɓe wi inda itlaqi alhafidi falmuradu bihi ibnu hajar inda itlaqi cheikh alislami falmuradu bihi ibnu taymiya sinama cheikh alislam de ƴama ɗon haɗa ko cheikh alislam fama ibnu taymiya si innama alhafidu de ƴama ɗon haray koye imamu ibnu hajar hotata ina jeeya e batteji maɓɓe ɗi ɓe kurkani diina ɓe holli yiɗugol wallitagol diina fathul bari sharhu sahih bukhari mujallad 10 ɗum ɗo si tindini yadullu ala ma ala khidmati din gollangol diina hatta imamu shawkani rahimahullah ɓe maaki sahihu lbukhari daynun ala l umma qad addahu anha ibnu hajar ɓe wi sahihu lbukhari ko ñamande nde imamu lbukhari fawi e mofte ɗen imam ibnu hajar yoɓani mofte ɗen ñamande nde ɓe sharhi sahih al-bukhari sharhan la yusrahu misluhu ɓe sharhimo sharhu goɗɗo goo artata sharha sifa ɗum ko duuɓi 50 ɓe sharhiri fathul bari si ɓe gayni nde ɓe gayni nde sharhude ɓe waɗani nde feeto ko sifa mum waɗaka hay ɓe no yiɗi dina ka ɓe yiɗa ɓe wallitike ka ɓe wallitaki ene ɓeɗo sifalji ko hon ɗum hanuɗen wadde na insidana golɓe toranoɓe yurmede e yaafuye rento kaɓe falji ɗon si ɓe falji wallitoro kaɓe hawritito ɗum haani saniyan si ɓe mari wonde wiyetende al isaba fi tamyise sahaba nden komo jallabi 7 woni sendidirgol seɗa ha laaɓa ko homboni sahaba homboni wona sahaba homboni muhdarim ɓeɗo ɓe no jittude al muhdarimun ɓe tawta ɓen wuuri zamanu nelaɗo ko no yi'aali nelaɗo ɓen woni muhdarimun ɓe jitti ɗum ha laaɓi nden ko mo jallaɗo 7 nde kadi si tindini ko uluwu himmati sahibi hada al muallif himme ɗen no towi salisan lisanul misan woni ɗengal misanul itidali fi naqdi rijali lil imam az-zahabi nde ɓe windi misanul itidali imamu zahabi fi naqdi rijal ka yuugol worɓe handuɓe yuugol ɓe wowla ko haani e maɓɓe ko mujalladu 4 imam ibnu hajar nde hendinde ɓe waɗani nde ɗengal ɓe ɓeydi 4 woni mujalladu 7 ɓe no andi ko wowlete ka ko haana wowlede kadi mujalladu 7 lisanul misan ɗo wona deftere ɓe windi ɗen fof faala ɗen addude ko fi tuye en andu atharahu ko waɗi albaaratu tadullu ala albair batte tindinayi jom batte rabi'an woni tahdibu tahdib fi rijali lhadith nde ko mujalladu 7 kala wiwɗo nelaɗo on maaki fi makko hino kam ko honno o sifori honno way hiɓe jokki ɗum nde tawno imamul mizzi ɓe waɗi tahdibul kamal ɓe gandi no woodi deftere wiyetende al kamal fi rijal imamul mizzi ɓe ari ɓe waɗi al kamal tahdibu haddabahu nde hawri mujalladu 50 imam ibnu hajar ɗecciti tahdibul kamalu on wattiti tahdibu mujalladu 7 ma mujalladu 7 ɓe wi nde to no ɗuuɗi ko hato jinni kon fof tawata accata ko kon arten hino nder ɗo ɗum ɗo in dalla ala shay'in yadullu ala uluwil himma wa khidmatu din ka sifa ɓeɗo sifalji musidɓe julɓe tedduɓe en jonnaka sina moƴƴingol sikke e jikke e maɓɓe
waɗuɗo ko wona ɗum wo haray o anda waɗanede ko waɗi ɓe kurkanike diina en artawɗen ɓe fertike ɓe hoosi ɓe sunni haa laaɓi en aral tawɗen ko yangante ka tayib jawaɓire nde woni talhisul habir fi tahriji ahadithi rafi'i lkabir nden komo jallabi jeeɗɗi nden kadi ko tahrij ahadithi rafi'i lkabir deftere nden ko ni nde wiyete ɓe waɗi tahriju ahadithihi min al alfi ila al ya goto fof ɓe ñaawi ɗum ko handi e mum ka tinnare maɓɓe ko ɓe faami kon ka bange mustalahul hadith huwa hafidun mu'tabarun fi hifdihi sadisan al ujabu fi bayani al asbab imam ibnu hajar ɓe holla en jakana hadis tum ɓe jangi ɓe waɗi deftere al ujabu fi bayani al asbab woni yewtande fi asbabu nuzuli l ayat fatiha ha nasi marɗo sabu tippagol wo hiɓe addi ɗum ɓe jitti ɓe ñaawi ha laaɓi no selli sella mujallabi ɗiɗi ɗum ɗo kadi si holli en tawa khidmatuhu liddin kana amma harno huɓiti na bange ɓe jokkiri sabi'an woni nuzhatu nadari fi sharhi nukhbatul fikar en andi ko kamɓe waɗi nukhbatul fikar mat fi mustalahi lhadith fi mustalahi ahli l athar nde ɓe waɗi mattu noon haa ɓe gayni talaba on ɗaɓɓiri ɓe ɓe sharhu matnu mo ɓe waɗi on ɓe sharhiri mo nuzhatu nadar o nden ɗon kadi no ƴeeya ɓurde moƴƴude nde tawata maande jange ka mustalahul hadis si fanno faame en anndi to hiɓe jokki sharhugol hadisi ɓe tippi ley seeɗa ɓe jokki lisan ñaawugol worɓe ɓe tippi ley seeɗa ɓe ñaawi naati ñaawugol hadisi je ɗen sellina loyna ɓe tippi ɓe naati ka qur'ana sabuji tippagol joni ɓe naati fi ko honno mustalahul hadisi jangirte ɓe gayni ɗum kamɓe ibnu hajar ɓe naate deftere wiyetende al-kashaf lizamakhari al-mu'tazili al-ma'ruf bil-i'tizal ɓe naati ka deftere makko al-kashaf jeyaɗo e karamokoɓe mu'tazila ɓe jokkinde fatiha ha naati tafsir o ɓe yaltini kala hadis mo ɗo zamakhari janti nder ton ɓe ñaawi hadis o ma yastahiquhu fi mustalahi lhadith sihhatan wa da'fan ɓe inni deftere nde alkafi alshafi fi tahriji ahadith alkashaf ene wi'ugol deftere neɗɗo wiɗa jangatake few hada mutlaqun li jami'i nnas la hada laysa ala al-umum sina ɗum الكشاف كتاب تفسير للمعتزلة زمخشري معتزلي هو joni si tawi ɓe jangi deftere makko nen haa ɓe gayni ɓe jokkitinde ɓe saatitike haa nde gasi ɓe sellini ko selli ɓe lo'ini ko lo'i ɓe inninde alkafi ashafi ko yonunde nden nikkinde nden ka yaltingol hadisi je alkashafu ɗen haray holli ala saati ilmihi wa bara'atihi fi hadha al-fan haray ɗeɗo jeetati si ɗe jeeya ko ɗe tinninta en wondema imam ibnu hajar khadama dinahu ɓe gollani diina ɓe wi'i noon man arada an yahduma dinahu hallu anhu yahdumu dinahu kala faalaɗo gollande diina mu yer ko jomum newnani ɗum ta haɗumo ɗum acco waɗa yer ko o waawi kon sabu dihal ko ɓernden kal goto fof ko yer ko waawi kon waɗata hikkiti ɗon woni badu juhudu al ilmi lil imam suyuti ko wonɗen hikkude ɗon en jantike imam ibnu hajar en jantike imamu nawawi wi'uɗen ɓeeɗo ɗiɗo en are ka khitamu dars en yi'oyay ko karamo ko ɓen jogi tinnare ɓeeɗo nden e faljereji ɗi ɓe yanuno e mum ɓe wawali daɗude ɗin
ko honno ɗum mooɓidirira tinnare maɓɓe nden waɗɗinaano jokkugol faljere nden faljere nden kadi waɗɗinaano tertagol sawaaba o mo wi'i noon araɓɓe ɓen waɗirante ni wo wuuriɗaa ɓen waɗirantaake ni haray o faalaama senndude ko woni gootu. amma imamu Suyuti rahimahullahu ta'ala hino jeeya e ko hollata atharuhu fi khidmati din jam'ul jawami al-ma'ruf bil jami' al-kabir hadis ɓe mooɓi deftere hadis wiyeteende jam'ul jawami hinde yehi mujalladu 24 ɗum ɗo si tindini honɗum tindinta anna imama Suyuti kana dha himma aliya fi khidmati din ka khadama dinahu. ثانيا الجامع الصغير ندو كو حورو ko ndeno Sheikhul Albani ɗetti waɗine Sahihul Jami' Sahir mujalladu ɗi ɓe waɗi Da'iful Jami' Sahir mujalladu goto. Imamul Manawi ɗetti nden ɗon Jami'u Sahir ɓe sharhi nde deftere wi'etende Faydul Qadir fi sharhi Jami' Sahir mujalladu 5. Imamu Suyuti khadama dinahu goɗɗo no waawi ɓe yeddande ɗum sabu faljere nde ɓe yani mum hara mo anndi ko wowletee ko accetee anndina woɓɓe annda no woodi ɓe annda ayi payku si lanɗo on sappike mo o wiya mi yeetoto baaba si ɓe ari o annda ko wowletee o annda ko accetee ka si o wolanii baaba makko joni konto ba makko fokkir si ba makko tewtike na ba makko ko yeta ɗum wontake de tayib si neɗɗo noon anda ko wolete ko accete haray moƴƴaani hino jeeya ko hikki ɗon hino jeeya atharu imam as-Suyuti jam'ul jawami'i fil usul al ma'ruf bil kawkabi sati'i mujalladu ɗiɗi nde ɓe waɗi jam'ul jawami fil hadith ɓe waɗi kadi jam'ul jawami fi usulil fiqhi nazmu ɓe yuɓɓi usulul fiqha on haa ɓe gayni ɓe wiinde jam'ul jawami ɓe wi accemi sharha ko waɗi ko sahibul bayti adra bima fihi ko jon suudu ɓuri andude ko woni nder ton ɓe sharhi nde ɓeyninde al-kawkabu sati fi sharhi jam'il jawami enen mo gaynali arba'ina an-nawawiyya gaynali umdatul ahkam jangugol taw gaynali bulughul maram gaynali riyadus salihin no haani fewtinde ɓe hunduko mu'um juutuko na hunduko juutuko ko faandiɗen e ɗum ko wowlugol ɓe ko ɓe hannda e wowlede si ko waccugol moodi ɓe wakkilike si ko tukkugol ɓe an a hannda e ɗum ɓen faamude hikkiti ɗon addurarul mansour fi tafsir bil ma'thur nden ɗon ko mujallabi 7 tafsirul qur'ana gila fatiha ha naasi hara aya fof ko tafsiruhu bil qur'ani aw tafsiruhu bil hadithi aw tafsiruhu bi athari sahaba ɓe yaltata ɗo ɓeninde addurarul mansour fi tafsir bil ma'thur ene ɗum ɗo si timdini hara ɓe no wodno fannu mo ɓe anda mo ɓe janga enen ko fannu hombo gaynuɗen taw enen ɓe tukkoɓe ha muallimul qira'a si weƴƴitama ɗo a wawatande fiinude firaaji e ɗen ha ibnu duraydi si a ɗeɗɗama ɗo a watande fiinude a watande faljetude an hiɗa jonna saaku tew fulanun dallun mudilla senɗa ɗum ko wonde jangata
a jangata sa waɗi hikkiɗo al itqan fi ulumi al qur'an ino jeeya e winduɓe oɗo fannu hara ɓe yultoyi few imamu suyuti ulumul qur'an imamu suyuti ino jeeya yultoyɓe ka windugol e on fannu al itqan fi ulumil qur'an mujalladu ɗiɗi annon ni hay firugol kalfe ɗen ƴi'e ɗen tarjama majje anda ko e firti ka haalama a wawata tawo hiɗa fonti ɗengal fewtini ɗe ɗo moƴƴa hikkitiɗon jeegaɓire nde woni tadribu rawi fi sharhi taqribi nawawi en andi tadribu rawi wiɗen ko ndeɗo imamu suyuti sharhiri taqribu nawawi on to mujalladu ɗiɗi tukkoɓe imamu suyuti ɓen fof hino andi wawata jangude mustalahul hadithi hara rewale tadribu rawi ɓe wawi ɗum na ɓe wawi diwde tadribu rawi ɓe wawa ɗum sa jangi to nukhba a jangi nuzuha are ka tadrib sa gayni tadrib yaha noon siɗa faala ka alfiyatul iraqi fathul mughith للسخاوي في شرحه على ألفية العراقي سيدا فعلا ونو تدريب ما روايد جونو سيتا أتوكا جمون هاغينا نفي ترامو كتغان دي هونو موري كانو دي ko joɗagol ɗo fampo kaari kure fiɗayde nafitoro kadi gandal makko ngal suuɗo kama kana a'da'u cheikh al albani yaf'alu yata'anunahu wa yantafi'una bihi sirra كان لا يستغني عنه الموافق والمخالف كان كل ينتفع به الله أكبر الله بارك في علمه شيخ الألباني أين قرن يلو ألباني فرق الأمة شتت الأمة وإني هو مرجئي هو كذا كذا شي حديث ينيدو وإن ألباني كون ويدايب ناريك إرواء الغليل يا هذا fawtine on ba wiya hadis on ɗo selli sigani albani sa maƴe kadi ɗaynen fe honno hadis inna hoto ka silsilatu sahiha suuɗoɗa nafitora sa yalti sonka e dow maɓɓe sa naati deƴƴa nafitoraɓe allahu ta'ala baraka fi ilmihi no woni waɗiroɓe ni koy fulanum dallu model ara no woni ena jogui ɗon deftere nde ɓe janni wodi majjirngal lan ɗo luɓin ɗon mi faljitoɗo si famin kaari ko dal modil ta feɗi tan mo nani awa ara no mari kadi ko mum kadi ara e moƴƴi sihabo taam ɗum hannde no weeli fampade nagaje yuugol neɗɗo si en gayni ɗum ɓe wi addibaji fi sharhi sahihi muslim بني الحجاج إمام السيوطي وكان بشرح الديباج في شرح صحيح مسلم مجلد جيغو نبي غايني دوم أبي إسحاق الحويني ونا بتوكيد بن هاندي ko ben hebi jokkitube addibajo li suyuti wa haqqaqahu tahqiqan lam yusbaq ilayhi ayuru be jokki imam suyuti tabande wano sheikh ibn baz jokkitiri imam ibn hajar ka fathul bari tabande yunabbihu ala zalalin zalla fiha ma al ihtiram imam abu ishaq al-huwaini ngare yugol be yeso seeda inshallah ثامنا وني الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعي إمام السيوطي وكان بيندي الأشباه والنظائر فإذا كبري أندير دوين نقول أو فنو
ko kamɓe e imamu ibnu nujaymin alhanafi e imamu alqarafi almaliki e imamu ibnu muflihin alhambali ɓeɗo ɓuri andede e yawtuɓe ɓen windugol qawaid alfiqhiya e imam ibnu rajab kono sen darti al asbah wal nadair nde ɗo tun sa sekkike nde sikoya fiinoɗa mari golle sikoya janngu ha wawande rewtade fama haray ko ɗon ɓurɗa marde golle ko ɗum tukkantaɓe hada kana yahdumu dinahu an kadi eto hatta tahduma dinaka kurkano dina ma tertoɗa tukkugol yimɓe ɗum ɗo woni imamu suyuti ko ardinani dina joomi meɗen kan anta mada qaddamta li dinillah honto ko ardinanɗa dina joomi meɗen kon an yiwowo an ko abban ko ɗum woni ko ardinɗa deƴƴugolla hikkitiɗon badu juhudi l ilmi lil imami shawkani la nansa man huwa shawkani imamu shawkani ko kamɓe woni sahib al musannafat imamu shawkani hino jeeya ko ɓe ardinani dina joomi meɗen kan fathul qadir al jami'u bayna fannayi riwaya wa diraya fi ilmi tafsir mujalladu jowi jama bayna riwaya wa diraya fi ilmi tafsir enen ɓeɗo kadi ko tukkugol handi ka ko toranagol haysi ɓe fali go hikkitiɗon naylul awtar sharhu muntaka al akhbar ko mujalladu ɗiɗi mo jiddu din waɗi ahadisul ahkam imamu shawkani ɗettinde sharhu mujalladu jeetati fi ahadisul ahkam ɓe wi neɗɗo si janngay al ahkam ko attoto janngude ko umdatul ahkam o jannga bulughul maram o jannga al ilmam fi ahadisil ahkam lil imam ibn mulaqqan o ara noon o jannga naylul awtar sharhu muntaka al akhbar fiya faamu ahadisul ahkam ndeɗo ko imamu shawkani ardinani ndeɗo diina joomi meɗen kan anta mada qaddamta li dinillah an ko ɗum ardinɗa tan haɗi deƴƴa golla o landal ngal hanɗa landade hoore ma tammere nde woni assaylul jarrar almutadafiqu ala hadaiqi al azhar ɗum andi hadaiqul azhar woni matn fiqhi shi'ati zaydiya ashia azaydiya deftere maɓɓe fiqhu nde matno on mooɓu nde fiqhu maɓɓe nen fil furu ko hadaiqul azhar imamu shawkani ari sharhi nde ɓeyni nde assaylu aljarrar almutadafiqu ala hadaiqil azhar mujalladu tati jane molanaɗe telen jusu jeego hino ɓeyɗo ko ɗum ɗo ardinani joomi meɗen anta maga qaddamta li dinillah hani landade ɗum hoorema ɓe watti ɗon irshadul fuhuli ila tahqiqi lhaqqi min ilmi l usuli mujalladu ɗiɗi woni fi usuli lfiqhi konngol tigiri wongol e mum mujalladu ɗiɗi ɓe watti ɗon tuhfatu dhakirina bi'idati lhisni lhasini tuhfatu dhakirin mujalladu goto fi neɗɗo no jantorto joomi mi wono imamu nawawi waɗir noon al adkar hikkude ɗan ɓe jeegaɓire nde woni adabu talab wa muntahal arab needi taalibajo gandal no fuɗɗorto no yarata ha o heɓoya ko woni ɗaɓɓude ko needi mum ko adabu talab wa muntahal arab imamu shawkani windani ɗum taalibaɓe anta mada qaddamta li dinillah ako ɗum ardinanɗa joni dina makko kan ha joni ha joni aronku wawde jangude ko masaka taw aronku wawde masande hoore maɗa haulai qadamu dinahum anta mada qaddamta li dinillah ko ɗum ardinanɗa dina joni meɗen kan tawa
no gasa ko miɗo yaade mi fiinoyo ɓeydi wakkilaade ɗuyta haalaka ɓeyda golle ɗe sabi'an wa akhiran min athari imam Shawkani ad-durar al-bahiyya ma'a sharhiha ɓe waɗi deftere makko tosoko ka fiqh ad-durar al-bahiyya ɓe waɗi sharhu ad-durar al-mudiyya sharhu durar al-bahiyya nen kadi ko deftere nde faalibaɓe haani janngude ɓaawa bidayatil mutafaqqihi no moƴƴi janngugol durar al-bahiyya haray ɗum ɗo woni athar imam ash-Shawkani al-fiqhiyya wiyen ɗo kadi joni hikka ɗon ba'du juhudi l-ilmi lil imam al-Qurtubi la yakhfa alayna man huwa al-Qurtubi e faala tun andude haula'i khadamu din Allah wa sakharu umrahum wa awqatahum li khidmati ad-din haula'i la yastahiquna ta'na fi hadha ad-din ɓe kukani ka dina ɓe gollan ka dina ɓe handa e yoɓede tukkede aybine ka dina sabu koko ɓe wawuno kon ɓe waɗi kaka faamu maɓɓe ngun hattini ɓe ɗon ɓe hatti ɓeno hande tukkude hino jeeya batteji imam al-Qurtubi rahimahullah aljamiu li ahkami al-Qur'an e hinoɗe mujalladu 10 gila fatiha ha naafi kala aya qur'ana jogiiɗo ahkamu fiqhiyya imam al-Qurtubi yoni ɗum moftede addi fo ɓeɗo handa sina toranede si ɓe falji ko hakkunde maɓɓe e joomi maɓɓe ko moƴƴugol sikke e maɓɓe woni ko waɗɗi en toranoɓe joomi meɗen kaade mar ko yawtiren ɗo ثانيا وني التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة في كلا في ميدك فوقها رونيا يدوادي دم مجلد قوة ثالثا وني الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى مجلد قوة سندرتي ايدو تاتي ووتر تويوني ko holla neɗɗo on haaju mum ko diina e gollangol diina ka marɗo haaju diina e kurkanagol diina on o hanaka tukkirede ka diina kadi tayyib hikkiti ɗon ba'do mana juhudi ilmi si tawi en gayni alqudama enen fa su'alu al'an alladhi yatrahu nafsahu antum ma'ana mi sikki en jaɓi gila fuɗɗiɗen imamu Nawawi arɗen imamu Ibnu Hajar arɗen imamu Suyuti arɗen imamu Shawkani arɗen imamu Qurtubi mi sikki en fotti bila khilafin wala niza wondema ɓe daɗano e faljere ka na en fotti kadi ko anda e lurral wondema ɓe himme maɓɓe haaju maɓɓe hari ko wallugol diina ɓanta diina kurkano diina ka ene siɓe faljuno ko honɗum wahanani arɗo ɓaawo maɓɓe ha torana ko toranoɓe yurmede e yaaɓuye nafitora ko ɓe hawriki kon rento ko ɓe falji kon ko waɗi ɓe ala haaju ya jokku faljere ɓe raɓɓirama ɗum kadi ka si en gayni feƴƴuɓe ɓe wiwɗen ɗo nawnuɗo sino nawni o jaɓimo nawni lekki no ara fi o tukkugol ɓe wuuruɓe ɗo si tawi tun ene su'al ene ɗe wondi en nani ha hande karamo koɓe wonɓe tukkude wuuridaɓe ɓen no tukka ɓe jantiɗen ɗo si a wowli e jogii ngantoji wiɗen mo ɓe no andi no baaba mum wi'ete kono ko baaba wi'ata andi si neɗɗo wi'i golle mum ko wigol Ibnu Hajar ko dallul mudil andi o acca e wolde joni ɓayri nangu a yiwu ka ha Nawawi ko dallul mudil acca joni
Qurtubi Suyuti Shawkani awa ko ni ɗum acce ko ɗum haɗi suuse ñoseede ɓe wona fiiɓe faljano ɓe wona renanoɓe kono ɓayri toti jooɗoɗa ndu no ñiddi ko ɗum terti ɓeeɗo tukki jooɗoɗaɓe ɓe wona ɗo fiiɓe faljano kaɓe faljano kombo tukki ɓe wiita ɓe nafitore defte maɓɓe ɗen ta nafitore hombo yimɓe sunna hombo wi hay goto joni noon arten iwer dow tippoɗen seeɗa en wondi joni tippoɗen jon to en fotti arten ɗo ɓeɓe peesune ɗen en wiwno docteur Moustapha Al Adawi hafidahu llahu ta'ala wa ra'ahu wa saddada allahu khutahu wa nafa'ana allahu ta'ala bi ilmihi wa jama'ana allahu wa iyyahu fi firdausil a'la jami'an yo Allah subhanahu wa ta'ala hawtindiren en fof naadoya en ka aljanna makko wi en dow to fuɗɗorɗen mo ɓe ngaddani ɗum athar tadullu ala uluwi himmatihi li khidmati dinihi ka docteur Moustapha Al Adawi ɓeɗo kadi hino jeeya e athar uluwi himmatihi fi khidmati dinihi at-tashilu li ta'wili tanzili mujalladu 53 tafsir al-Qur'an هذا يدلنا على ماذا على ضعف همته لا مجلد 53 منهج موبه وادي اون الموافق والمخالف يعتبر خدمته لم يسبق إليه ngandi honno be firtir Qur'an mujallad 53 gila Fatiha aya fo ɓe landotoma no o firirte ɓe jabano ma no o firirte ha hewto nas Fatiha ha nas ko su'ali e jawab mujallad 53 ماذا قال الله تعالى في هذه الآية ما تفسير العلماء في هذه الآية تستمع يلقي لك الضوء على الجواب فاتحة ناس مجلد جبان تاتي بينو مري باتي كادينا كابي على أمي أو وطبي جنغني ماذا قدمت لدين الله أنت أنغنتك أردين تاكم moƴƴi moƴƴaani arta yeeso docteur Moustapha Al Adawi hino jeeya e atharuhu li khidmati din aljami'u li ahkami nisa nde ɓe gayni ɓe fuɗɗi fi sonnaɓe ɓe kala mas'ala ko yowdiri e sonnaɓe ɓe alfiqhi e kala ko yowdiri e sonnaɓe no gasa a yahataka aljami'u li ahkami nisa'i maɓɓe ronka yiwde to mujalladu 3 molanaɓe ɓe no welsindi e moftenelaɓe ɓe summa bi tariqati almuhaddithin bi sanad la ilaha illa anda wiide wata ɓe jangane aynama qaddamta li dinillah si ardimɓe ɓen janganaka a tewtama an a ala ko ardinɗa ko honto moftene laaɗo ɗen fokkite dina mum kan haray woni ñiiri bare ñawdu andi bare si ñawi ñamata si bare ñawi rottanama wondugo kadi ñamata ɗon ɗoni jikku mayo e joni no an ala ko ardina wakkilo ardimɓe ɓen accu ɗum nafitore ahi alande te ɗo ñawore fiilaye wiya ɗum ɗon mi anda ɗum sonnama landotoma ɗo min o fiilaye an aray wonde taƴa wonde mi anda on no ko ɗum faamu ɗon ɗum mi anda ɗum nani docteur Moustapha Al Adawi no jitti ɗum haalaɓe taw janggan min noon mi anda konto fokkintinɗa yimɓe ɓen
a anda anduɓe ɓe wata jangane ajaba tawi waɗu ɗum tammere nden hollayde atharuhu woni sharhu ilalil hadith subhanallah yadullu hadha alkitab ala anna alcheikha fannuhu alhadith sharhu ilalil hadith akan a jangal taw nukhbatul fikr nafi nuzhatun nazar la wiide taɓe jangal mahi nayabire ndek hino jee atharu khidmatihi liddin fatawa muhimma li ammati l umma mujalladu ɗiɗi fatawa fi moftede laaɗo en fof ka aqida ka feɓo ka muamalatu fof mujalladu ɗiɗi ɓannude takkoma ndaara fata ɓe janngani hay fatwa winda ɗon a wawata janngude sella moƴƴaali hamisa woni fiqhu l akhlaq wal muamalat bayna al muminin si jama on jaɓino janngude nde ɗo ɗum faama ko woni kon e mayre ɗi konnaaguji tukkindiro raɗondiro fof acce mujalladu ɗiɗi faamu jikkuuji gonɗinɓe ɓe ka gollodiral hakkunde maɓɓe ko honno ɓe haani gollodirirde gonɗinɓe ɓe mujalladu ɗiɗi sadisa wa akhiran ka defte maɓɓe woni ahkamu nikahi wazifafi wa muasharati zawjiya ndeɗo kadi heyi ko su'ale jawabu ha nde lanni mujalladu goto kala ko yowndire ñawoje desal e suudu no wuurirte gorko e ɓeygu mum no wondirta wondigal ngal moƴƴa ɓutta ala ko ɓe acce ndeɗo defte su'ale e jawabu ha nde lanni wata ɓeeɗo kadi janngane awa cuuɗi ɗi yo ɓuttu a annda ko ɓuttinirte feewi e on anndi si jama on nawni ɗo docteur ɓe ari no sekki lekkeele no faala ñawndude yimɓe ɓen a faami minisiyejo anndaɗo ɗa ko feekugol leɗɗe fempawne golle mum o wii taw jawɓe ñawnda on mi ñawndayi on si ɓeeno mari hakkilɓe tewtota ko ka ɓe tewtoto mécanicien jo seerowo ɗa jande seerita si wi'i yeeyi mo reedu mum muusi o yo arka garage mo hoore mum muusi o yo arka garage ene marɗo hakkil tewtoto o ene nawnuɓe ɓen no anndi ka yahete ko honto e majjuɓe ɓen ko honto haani yaade joni noon si innama taw janggan ɓeeɗo hannde kono ɓuri hulɓinaade taw janggan kaari janggane kaari joni hannde ko fewndi taw heɗano kaari taw janggan kaari ko yaasi fewndi joni taw heɗano kaari taw janggan kaari taw heɗano kaari taw janggan kaari heɗane janggane hombo joni hombo mbi fayinoɓe maɓe heɗo maɓe jangga en faamude ko ɗum ɗo woni baadu ma jama'ana en moɓaali baadu athari docteur Moustapha al Adawi li khidmatihi li dinihi ko ɓe kurkani dina maɓɓe ko ene albaaratu ala tadullu ala albairi batte tindinta fimana batte jom muɗum ɗum ɗo holli himɓe maɓɓe onande dina kanka bo mahi summa ba'du juhudi al-ilmi li-shaykh abi ishaq al-huwaini ɓeeɗo en yewtinane hino jeeya e atharu juhudi abi ishaq al-huwaini hafidahu llahu ta'ala taliqatuhu ala dibaj yakfihi sharafan waɗi taliqatuji labaɗi ala dibaji lil imam siyuti ɗum no jeeya atharuhu hikkiti ɗon kadi hiɓe mari deftere tanbihul majidi ila ma waqa'a min an-nadari fi kutubil amajid mujallad jeego hadha al-kitabu yadullu ala tabahhurihi wa bara'atihi fi ilmi al-hadith falti fi
annon ha arba'ina hadis on taw a gaynaani hiɗa jokki wata ɓoru yer ko hunjaako moƴƴi wiigol ta ɓeeɗo jannga an a janngaali taw waali hino jeeya batteeji abi ishaq al-huwayni hafidahu llahu taala fatawa abi ishaq al-huwayni mujalladu ɗiɗi fatawa an ko landaɗa o anda annduɓe ɓen wata janngane defte mum ɗe en anndi ɗum ko ɗon aynu taqlid sen tewtike ɗum hara e humike salisan wa akhiran woni lu'lu'ul asdafi bi tartibil muntaqa ala al atraf mujalladu ɗiɗi ndeɗo kadi ko tindinta ko anna aba ishaq hafidahu llahu taala fannuhu ilmul hadith ɗum ɓe ɓuri luggude mum hanndi noon si tawi en wattanade hakkille en ɗayna e hoore men woni ɓeyde woni badu juhudi ilmi li cheikh abi alhasan alhalabi ɓeɗo ɗen anndi ino wiye taɓe janngani few defte maɓɓe ɗen taɓe heɗani few ko ɓe wolata ko annahu kada wa kada wa kada ndaren ɗo nani ino jeeya atharuhu al ilmi mawsu'atul ahadithi wal athari ad-da'ifa wal mawdu'a mujallad 14 ndeɗo yoni al ahadith wal athar ad-da'ifa wal mawdu'a lo iselli mujallad 14 hara ɗum khadamahu huwa bi nafsihi haray modi haray hato jinni ɓeydude wattude hakke hikkiti ɗon woni ba'du juhudi cheikh wahid abdussalam baali ɓeɗo hino jeeya e batteji gandal maɓɓe woni almaddatul hadira lil khutba wal muhadara ismul aqidatu ɓe waɗi mujallad 11 fi aqida al sunna al jamaatu mujallad 11 aqidatu en andi to ɗo ko batte yiwɗen ka en artawɗen ɗo batte en yaali jom batteji ɗin ka ko ɗum teddinirɗen ɓe sina batteji maɓɓe ɗin ɓeɗo no mari batteji kaɓe ala batteji e ka dina ɓe to faljuno kaɓe faljano kono no jogitorɗen ɓe ha waynodirɗe teddungal e moko bayagal e yurmede yurmingol ka ɓeɗo no on no warrata ثانيا وني المعاني الإيمانية في شرح أسماء الله الحسنى الربانية مجلد في شرح أسماء الله الحسنى هكذا طريق الصالحين إلى رب العالمين دفتر لابان ومير الله سبحانه وتعالى فون تنغرنا نان كلانغال هانيونا نا انجامو بون لا ساجانغي دي اتاوي tindinowo ka joomi men e tindinowo e munna gootu mo jangi sahihul adabi l islamia maɓɓe o jangi nde ɗo deftere tariqu salihina ila rabbil alamin o taway ɓe ko fandani yimɓe ɓen kono ɓe hewtira ka joomi men faalaɗo kono si tawi wona ɗum jokka sattay nden ko mujalladu gooto hikkitino sahihul adabi l islamia nden kadi ko mujalladu gooto ɗen anndi ɗen hikkitiɗon bidayatul mutafaqqihi hiɓe waɗande bidayatul mutafaqqihi on tun muqaddima mo tawahi mo yona wonde deftere harana bidaya on taw ɓe waɗi muqaddima kayfa takunu faqiha subhanallah ko laawi hon ɗi rewata ha wona faamuɗo diina ɗum ɗo yoni deftere nden e mayre hikkiti ɗon bidayatul mawaris risala neɗɗo on no janngirta fama miras fannuji ɗin fof ɓe waɗi bidaya
fii fuɗɗotooɓe ɓe ko ɓen fuɗɗotooɓe woni wiide ta ɓe janngane on anndi yurmi hey bidaya ko fii hongo kon ɓe woni wiide ta ɓe janngane fuɗɗotooɓe moƴƴaani ɓe watti ɗon kadi wonde albidaya fi usuli l fiqhi nden kadi ko risala e yi bidaya on kadi ko fii men ka e wiide ta ɓe janngane moƴƴaani hikkiti ɗon bado juhudi l ilmi cheikh mouhammad hassan ko ɓeeɗo woni qutbu raha yaduru alayhi undugal worundu koye maɓɓe woni yiilaade tikkiron ko fof on ɗo on anndi ɓeeɗa buy anndaɓe makko ɓeeɗo annda ko on anndi ɓe ko anndira ko rududuji ɗin tum e no woodi sababu ɓe fottata ɓenne ahi haltaba mouhammad hassan min ayi dambi mi nani ɓe wiya ɗum o tuuba e ko a annda mo mortiiɗe e honto mi annda de a jaballaka anta taqifu ma la laysa laka bihi ilm wala taquf ma laysa laka bihi ilm faala ɗen addude seeɗa cheikh mouhammad hassan hafidahullah ɗum noon no sattana woɓɓe ɓuri ndiyam wurɗan e ɓanndu allah subahanahu wa taala hawre ndin en ɗum ko yiɗi o wela kono hey wi'en billahi wa wallahi wa tallahi ahlu sunna wal jamaa hiɓe mari usul fil wala'i wal bara'i wal hubbi wal bugdi kaɓe ala usule sen faala kadi wondiren watten e yanata e wonore ko ɓe fecci ɗum ko pecce tati ka yiɗeteɓe ɓen e añeteɓe ɓen ko pecce tati fecca man yuhabbu hubban khalisan humul anbiya wa rusul ala ka rewte haɓe añe ka wal kuffar ala ka rewete haaɓe yiɗe ka na almuslimun almuminun alladina yusibuna wa yukhti'un ɓen ɗon yuhabbuna bima ma'ahum min al-imani wa yubghaduna bima ma'ahum min al-fisq wal ma'siyah la yuhabbuna mutlaqan wala yubghaduna mutlaqan kana ɗo ka ahlu sunna wal jamaa go wiide ka salaf ka gonɗinɓe ɓe ɓe yiɗetake giggol mutlaq ko ɓe yiɗete ko embere ko woni kon e maɓɓe gonɗina ɓe añatake añande huuɓitunde timmude ka ahlu sunna wal jamaa ko ɓe añete ko yer faljere maɓɓe nden e weltidare maɓɓe nden ene oɗo qaida mo tawata ajma'a alayhi ahlu sunna wal jamaa la ifrata wala tafrita la huluwa wala jafaa ɓurtingol ala raɓɓindingol ala ene mouhammad hassan no jogana ɗo alhaali kaɓe plaçaɗo kaɓe jogitaɗo ene hiɓe mari jebbu ko ɓe heddori e juuɗe ɓe wonɓe ɓe rentinde fera ɓe yer kum ɓe heddodi kum e gonɗinan awa ɓayɓe laaɓaali ɓe yalti islam na sa wi'i kaare ta heɗɗo kowol ta janngu ko wi ta salmin ta salmito hara honɗum heddori hijono ɓe hewti ɗon
ene ɗum ɗo kadi nafay hay si ɓe hewtino ɗo si nafay waɗete nelaɗo waɗi Ka'b bun Malik Hilal bun Umayya Miraratu bun Rabi'a ɓe waɗiɓe ɗum hajaruhum hijran tamman li anna al maslahata rajiha wa marjuwa harno tangina ka ene heddiɓe ɓe nelaɗo waɗannoɓe ɗum ɓe yahano Tabuka ɓe ene ɓe wonɓe rentinde e ɓe karamokoɓe kamɓe ɓe hayni wondema ko rentingol ɓe e yimɓe ɓe ñaawoje bonɗe ɓoyɗiɗe mutlakan kamɓe ɓe tangini ko ɗum woni maslaha umma on yeeso ene ko honde wattuɗen yi'ude sunnayankejo e sunnayankejo konnodirɓe ayruɓe taƴodirɓe sinaka ɗum fuɗɗa tukkidirgol hakkude yimɓe sunna ɓe hari ɗen andi ɗum hari ko en jungo woto ala ahlil bid'a ka kono joni ahlul bid'a fawtino ke me joni ɗen mari ko hilni ɗen al harbul an bayna ahli sunna ko ɗum si cheikh Abdul Muhsin Abbad al Badri la ilaha illa Allah ɓe windi deftere rifqan ahla sunna bi ahli sunna ɓe rentina kamɓe kadi wallahu musta'an docteur Bakir Abdullahi Abu Zaydin rahimahullah ɓe windi deftere tasnifu nnasi bayna dhanni wal yaqin ɓe rentina kamɓe kadi ewoy Cheikh Abubakar Jazairi ɓe windi tafsir maɓɓe aysaru tafasir ka suratu Maryama woɓe faljiɗon aya goto ɓe rentina wo hay min hajul muslim on ta jangi e andi wallahu musta'an ɗum ɗon hulɓini Cheikh Abdul Muhsin ko solnugol addunoɓe andi sa ari solnugol nangodiraɗo accama ñosama accay sendude kamɓe ɗo ko sennugol addunoɓe e ɓe ndi rifqan ahla sunna bi ahli sunna modi faame arraddu ala rajulin min ahli sunna zalla wa akhta'a gayru raddi ala ahli lbida al khullas kamɓe kaɓe wattuɓe ɓawto kisa cheikh Bakir Abdullah Abu Zayd ɓe windi hijrul mubtadi ɗum waaliɗa sonki seeɗa ɓe winditi tasnifu nnasi bayna dhanni wal yaqini modi acce fembugol ɓe yimɓe ɗe inɗe kanuɗe kaari ko saruri kaari ko utbi kaari ko ikhwani kaari ko hunde kaari modi terte ɗum nodde yimɓe ɓe nge dina kan hollon ɓe sunnanelaɗon tertoɗon ɗe inna on to ɗe iwi ɓenni kamɓe kadi ɓe yiyaɓe ma kisan andi sendugol mettay fi joni tayyib mahi si tawi Cheikh Mouhammad Hassan en ari ka hoggo maɓɓe en tawayno jeeya e asaruji maɓɓe ɗin ɗiɓe waɗani khidmatu din huququn yajibu an tu'raf hiɓe yewti ɗon kala haqqe fuɗɗori joomi me en haa ko taga kon folanni alamo ɓe waɗali geɓa mum ɓe jonniti ko hanna jonnitede huququn yajibu an tu'raf ɓe winditi wonde ɓeyɗinde Jibril yas'alu wan nabiyyu yujibu hadisi Jibril inda Muslim al mashhur ɓe wi ɓe faala sharhande o umma on sharhu yonɗo hadisi goto ɓe sharhimo mujalladu 7 ɓe naadi ɗon usulu dinu fof wa furu dinu fof hañuɗo ɓe ndaari nde wi ko haala wi tum won nder ɗo gandal ala to yo e wowlu kanka de ha o winda ɗum haala noona deftere yo wowlu ha o winda tawa janngude haala mujalladu 7 no si goɗɗo añima wiya gite maɗe no luuɓi ko hunduko luuɓata na gite foye Jibril yasalu annabi jibu mujalladu 7 hadisu goɗo ko haala wi tum wonɗo imam ibnu mulaqqan ne ɓe waɗi al imam
hadis je nogay e joyi ɓe sharhiɗe mujallabi joyi haalawi ɗum kadi wonɗo hada yadullu ala tafahurihi fi l ilm jibril yasal wannabi yujibu usuluddin wa furuuddin fof cheikh mouhammad hassan waɗi ɗon kono ɗum anndi kono ɓuri hulɓinaade ko ruttoɓe ɓe ɓen sa wi addani en deftere mouhammad hassan yaltinana en faljere ka woni ɗon ka o falji ɗon ka usulu ahli sunna wal jamaa ka taalifatuji makko ɓe addantama ɗum si a wi addani en ibnu hajar kaɓe falji ɗon ka fathul bari cheikh ibnu bas hollete ɗum kisan hara neɓat hara ko nokkeli ɓuy sa yehi ka imamu nawawi ayniyo ɓe holle ɓe hollete e ngari e yugol defte ɗen yeeso kono ɗen ɗon palje hino jaɓa ko palje karamo ko ɓe findini e majje kono ɗe waɗɗinali accugol ngol ene ko faljanaɗo yi'a on nafi torte mo faljana ka yi'a ka windi ton ko on ɗon hawkante fuu si a woli ɓennama ka haqiqatu tawhidi fassara hunaka la ilaha illa allahu bilhakimiya la laallaka lam tafham lam yufassir kalima shahadataini bilhakimiya innama qala wa min lawazimi hadhihi alkalima atahakkumu ila dinillahi jom wi in alhukmu illa lillah farqun bayna tafsiri alkalima wa lawazimi alkalima تفسير الكلمة لا معبود بحق إلا الله ومن لوازم هذه الكلمة أن يتحكم إلى دين الله جماعة تنياوي ترى دين جوم ملكا قالوا إن الحكم إلا لله جنون كدووني إنه فالجدو كعقيدة كتوحيد إذا لأنه لم يفرقوا بين تفسير الكلمة ولازم الكلمة ɓe watti ɗon kadi hino jeeya e batteji maɓɓe hutabu cheikh mouhammad hassan ko ɓe ƴawi e hoore mimba ɓe hutbi ɓe yottinani diina joomi meɗen kan tagore nde ɓay moɓama komo jalladu nayi woni hande si a fawama imamu si arali a wi'ama nangama ɗon ɓe dasata jawataka hoore mimba ɓe dasata wawata ƴawde fi honɗum ha hande mi waɗal ha terto won ɓe wadde ɓen asi ɓayri juma ma juule a wawata julnude julnoɓe ɓen ta heɗane ɗum no wawi wonde mujalladu nayi ha hande anga julnali taw juma ko a windowo hutuba si ko a julnowo yaha landitoyo kalfe yaha ƴawa anda hande tukkugol ɓe ina jeeya e defte cheikh mouhammad hassan hafidahullah amradul umma mujalladu ɗiɗi ñabbeli mofteɗen wallahi alladi la ilaha gayruhu ala jama on laaɓayno reedu jaɓa jangude ndeɗo deftere cheikh mouhammad hassan ndeɗo amradul umma mujalladu ɗiɗi ɓe jangani ha nde gasa ɓe tawayno ko wowlete kon ka falawanga soppete ton na ɗum wowlete ka kabareru ɓaylojo ɓe gandi no woodi wiyo maɗa sani janga innama huwa fasih wa balir e innahu bara'atul kalam la alfasaha walbalaga la yakfi fi ddin fasaha e balaga tum mo janga ɗum ko ɗum nafata fasaha e balaga ko nafata si neɗɗo janga ko taali e tindi ɗon ɗawa yuɓɓude ɗum kono sika ka diina ko sa jangi ka sa jangala wolay fowta acce walliniren jaɓen jangude amradul umma o naare li mouhammad hassan mo jalla dayni muññoɗe jangen ɓe hande gasa en
tawa anna al-ba'rata tadullu ala al-ba'ir kon non ga sahara dum do hawrana pittali fu kono allama hamdun bun ahmad bima kunu as-salaf kanu yatakallamuna li izzi din wa li hifdhi an-nufusi wa ridha ar-rahman nas'alullah an yaj'alana minhum bima ki amma al-khalaf yatakallamuna li izzi an-nufus wa talab ad-dunya wa ridha al-khalqi nas'alullah an yujannibana hadhihi al-akhlaq al-radila adina la dum bima ki manil tamasa ridha an-nas bi sakhati Allah sakhita Allah alayhi wa askhata alayhi an-nas من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس هاي دفتر سكتين ابيدو كرمو كوبي شيخ محمد حسان خواطر على طريق الدعوة وني فلان دي سكيد دعوة اون يوتو ييمبه من على كبري مونو دي هاندي ko sakki da'wa on yo yottoyo e yimbe ben haaka tawi do wonbe noddude ben be fotta ene kono buri mawnude dum du'at mutafarriqina mukhtalifina mutashani'in anyinirbe tukkinirbe luutonirbe ene be no handi e noddugol be nodda e hon نستمع جيدا إلى قول الله جل وعلا حيث يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وين سيدون غسي سيون جوغيتك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تمي on sayno ko wi wal takun minkum